itur befok sual kurabani idegin uleta wara zaman vejje darim wes libefave namoes firmiha amimiha detere kantak kurani kontak kurani nokaraka detere kantak kura gota adi amimiha rekuram beenum yes firmiha rekuraka beenum nuwe fassaharu haharu wegen daires firmiha kare nuwe mihalatuga kayuni sahhawanito tihalatuga kaawenyaka buruwennaarane kaawani sahhawani kaawenyaki ei firmiha ene libigemwa awarige lapsu beenum koggen rulalum mata amimiha ena gajiyen hotralagen rulalum edigen rulalum mon noni ya ruligen dane chennu em amillen otoya kunne no rulene kaawenye kaawenige de mihore den amimiha yan enage hagguta firmiha nudekama ene mi bala nudekama vaninama enenge kaawani fasku kurumuge hudde edu nuata rulalumang edumuge hudda e haggu den enage maccan depend wani ena demihunnaani to nuhunnaani to haggen unimanya fursa haggen unimanya emihekan eben ehen diriwol men ikhtiyar kurumuge fursat ehem asu kaawinja ki ekakone kura undagullen note jessumege gotuga oygen nuwana ehnen no yati Allah angawa Allah subhanahu wa ta'ala kaawani sharokot debwa mani demafiringi deeterege onna guruma maslahatu ekaku anekawge khidumet terikama ehi terikama ekaku anekaka oga terima ekaku anekaka ebbarnun dinamuge duniyawi gotun khassako demafiringe gurun eddan kurumuge guruma adi enomes darin demigen diuma naslu demigen diuma mikala wara hawdana maqsad taka adi kommehen asasi insanunge terego asasi maqsad fitri gotun emiheku beenumba kantattaka fuddumge gotun mi bawala fafa kame mikamaki ehme mi ekaku anekakan undagu kon ekaku anekaka jessun kurumuge maane aslumiga oygen nuwan emihekan kamunu danya note emihekan ulewevaru nuwanya emiheku fuhi wanya emiheku meogutu emiheka ekko maslahatu netiya wakivambi wakifa ehen ragalu diriwulumaka era daambi eggotaka ekakwanekakan undagu kuruma ekakwanekaka jessun kuruma eiki maslahatu kaawenige niyakuragutenno